Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong may. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung may. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. akat, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyaw, Apay di mo mo tayo pagsasaw, ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta, dinto po los makaala. Anya? Ket ita, adtoy ti sabali man na napakasaritaan adaw iti pagsasao ako nana. Di ka makagteng iti papanam, no di mo amo atalyawan tinagtaudam. Tampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Rabi Noel. Anya pa ilat basbasa aya. Agkit-kita dito'y pagiwar na kiti trabaho, mabalin kong applyan nanang. Ay, kasta aya. Una nang, kaya't kumutan di maadaan iti permanente at trabaho. Nauma ako niti pa extra lang. Ay, kat di ka unay agpuyat. Anak ko. Di nakpagdanagan nanang. Ering Pasko lang nga basahan to'y classified ads diti pagiwarnak. Barong na adan ti makita ka trabaho ang mabalin ko asarkan. Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Noel. Si kagaya Marina. Ni, madlaw analiday ka Apay ka day. Kansa dino aya tinagkapuam. Napanak nagapla iti trabaho. Daksang gasat ta sa anak matlat na awat. Ay na, Noel, kastala ti biyag. Tinapatag saan ka sumuko. Marina. Mamati ak nga danto matla masarakam at trabaho. Uray po utam ti kunak. Sapay lang kumangarod takas tang agpaiso rin Sigurado day ta, Noel. Kunak nga rudan. Kastala ti biyag. Nasaot mo't ngagsapol iti trabaho ni Noel Nana Uriang. Ay, wan. Kaya't nakanungamin ang mapasaya at tibiyag na. Ha? Tibiyag na laeng, Nana? Ne. Anya ti kayat mo asawan balasang ko. No bilang tadumuras tibiyag na, iso ka di laeng? Saan kayo akaraman? Ay na, Gina. No anyan to man ti panggap ni Noel, makamunton, Ay, madi, ano saan na kayo kit din nga iramraman iti panggap na, Nana? Kalpasan nga insaka dyo ti panagadal na. Di naman laamo asobadan mo ti utang na anaimbag anakam kada kayo. Tinapatag, naaramid ko ti obligasyon ko kankwana. Kan may sa anak nga obligasyon ni Noel nga anak ko. Ay, madi, Nana Uriang. Rumbang laakaraman kayo iti amin abaligi na. Da kayo tinagtaudan na. Rumbang lang arud nga ammo na abigbigan ti utang na anaimbag anakam kada kayo. Tapno, naanayas ti panagbiag na. Ken, tapno magunod ng tumot amin, akalikaguman na. Nay, anya ti kayat mo asawan balasang ko. Tay ko nada nga ruden, Nana. Di ka makagteng iti papanam, no di mo amo atalyawon, tinagtaudam. Ha? Imposible, adiyo amo day ta pagsasao, Nana Uryang. Jack mamate, adiyo amo. Ne, naragsak ka, Noel. Ayaw na. Naawat ako niti trabaho ko naman. Ne, naggasat ka no kasta? Talaga nagasatak. Nasiri gayam. Ay, Sigurado agbaliwan di pa nagbiag ka. Sigurado adumurasan di pa nagbiag ka. ay na. Naimbag ka pa, bro. Kat iton sumayatan di pa nagbiag ka. Makapanawak ton dito yung lugar dagiti marigrigat. Ay, unay matan ti kasta asaom, Noel. Saan mat a lugar ti marigrigat ti lugar tayo Anya saan? Lugar ti marigrigat day daw. Saan na balay? Tama ka panawak ton iti mabiig. Nay, apay na kita. Nakaimpaki mat na kita kawus mo, Noel. Dagiti imutag iti pagabangak na nang. Na, agabang ka. Huwag nanang.
Nas kung nagnaudak mo't iti balaya maibagay iti kaskanya ka, nga adan tinatalga iti trabaho na. Ha? Kan may isa, nabayagan na kayat dito nanang. Awan aasinsuan dagiti agnanay dito. Ay, Noel. Di kag sasao iti kasta. Kababain nod na makangagkan ka, anak ko. Manyagat anak kababay na yun. Gusto mo timbaga. Talaga mo't niya wanti o mas asinso nga agnanay dito. Iso nga rod alugar, dagiti marigrigat dito alugar. Noel. Kat inton maitaluak to niti trabaho. Sa anak to nagpulos nga umay dito. Na, anak, saan ka kumakasta nga agsasao? Laglagi pum kumaan nagtaod ka iti dayto alugar. Rumbag lang nga mo matalyawan dayto alugar. Tay so tinagtaudam. Jak kayat dito ko naklangarudan. Isa jak ton umadak apolos dito inanang. Ay, laglagi pum kuma, anak ko. Di ka makagdang iti papanam, no di mo amo atalyawan tinagtaudam. Anyakit na sa ano. Mangrugi nga rudan na mga danonak iti kayat ko papanak. Ibagayo kitin ajak to makagtang iti papanak. Adula amin. Addaak ditan, anak ko. Ang may rusok mo nga raw, ti saan amang bigbig kadag iti kalugaran tayo no bilang laang. Katuwa na. Anyakit na sa ano. Kastala ti biyag nanang. Rina, saan gaya man nga agnanaad ijay pagtaengan da ni Noel? Ha? Nangibaga, nanang? Ay kat no nagrana kami kan ni Oryang ijay tiyandaan itay. Nakapagsarita kami biit. Kat iso tinag ko na asaanin nga agnanaad ijay balay da ni Noel. Kasta ka di, nanang? Wan, anak ko. Agnanaad ka no iti abangan na nga apartment ijay ilay. Apay ngay anagabang paylaang. Kat nagasidagmat laang to'y lugar tayo iti pagtrab-trabahuan na. Iso nga ron ti kunak ni Oryang. Angam ko na namot adinan nalapdan pa'y apimanaw di anak na. No kasta, agmay-may sangarudan ni Nana Uryang ije balayda. Ay katuan, anya pa'y ngay. Ay pinanawan gaya man ni Noel nga anak na. Ay, kunak tumot asika dayta, Noel. Ay na, sa bali ka itan Nakapuspustura ka nga kaw-kawas. Ne, apay akit kita anak matlatan. Di mo ko naan adin akon mabigbig. Ako may lasing ka, mat, Gina. Oh, apay atalyaw ka atalyaw. Ada ka di sapsapulam? Ako awan mo't kit eh. Namkit kita lang taglawlaw. Tama nga kiti no, dati makakita kanya kakatrabaho mas daw da, na makita da, makisarsarita akin ka. Ha? Ni, apay. Anya ko mangay ti dakas na no makita da ka makisarsarita kanya. Kat agkalugaran tamad. Ako sana ko nagnanay diti da dya lugar. Ha? Aguray ka man, Noel. Ibain mo ka DJ lugar tayo. Ako, Gina. Ay na, Noel. Saan ka kumakasta? Saan arumbang nga ibain mo ti lugar ang nagtaudam? Mabalin ka di, Gina. Adaywan na ko man. Ay sus, maditi kasta, Noel. Si Maya at labas iti panagbiag mo, gaputan na addaan ka itinatalgad at trabaho, kastakan. Ay sus, di mo ka di ammo, di pagsasao ako nana. Di ka makagdang iti papanam, no di mo ammo atalyawan tinagtaudam. Padulami. Kanya ko magapo, ajak makagtang mo't iti papanak na ibagbagam. Pinadak na rudan iti kahit ko papanan. Pagan anok kumapay nga iti agsubli iti lugar tayo. Nagalasan ti kasta pa nagsasaom, Noel. Amangan no agbalaw kanto kat adda kanto manen ijay lugar tayo. Ay na, sana mapasamak da ita. Jak to nagsubli pa iti dayja lugar. Pagan anok kumangay. Kastala ti biyag. May katlong nga aldaw ajak nakikita ni Nana Oryang. Nana, Ay kasta aya. Nay, apay ngay. jak matamaw, Nana. Amangan no awan mat dito lugar tayo. Amangan no ada ijay apartment ni Noel nga anak na. Jackpot yan nakasta, Nana. Kat no dinan sapay amaw, no sa dino ti apartment niya abangan ni Noel. Ha? Kasta aya. We, Nana, di na amaw.
Ay, no kasta nga rod. Sa dinaw ti ayan ni Oryang. Diyak mo, nana. Kas itinako na kaon, maikatlo itan niya aldaw, ajak nakikita. Nana Uryang! Umayak man! Nana! Sobra kalatan, balasang ko, nakalukat day tari daw. Sige, Nana. Ala, apay akas to dito'y pagtaangan da Nana Uryang. Naggulo. Ay, sus, apay ngatan. Ay, Nana Uryang! Adak, dito'y silid ko, balasang ko. Ala, masakit samot ni Nana Uryang. Ay, sus! Ay, sus, Nana Uryang. Apa yan? Anyat mapaspasamak kada kayo. Ay, matingarod tirik nak. May katlo nga aldaw ko ita nakastoy. Anya, ay, nandapadapan kayo man. Ala, aggur-igur kayo mat gayam, Nana. Rina. Ay, Ala, mabit lang ang tasikasuan kayo. Mabit lang, Nana. Arena, apay nga ka dito. Noel, sarong karamot ni nanang mo ah. Masakit. Ay, apo. Diyak kahit timapan ni Jay lugar tayo. Anya, di mo ka din naawatan di imbagak. Masakit ni Nana Uryang kunak. Ato iti kwarta rin na. Gastosum day ta para ka ni nanang. I-hospital mo na iso. Makamu ka pa ilangan ko na. Total, lagay yung tamit. No, agkurang day ta. Ibagam tulatan kanyak, tanayo na. Makamu kan. Ay, Nanuel, saan arumbang tikas tangar aramidam? Gaputa si mayaatan kibiyag mo? Di mo mutin amo at alyawan ni nanang mo. Di mo ka di amo di pagsasao ako, Nana? Di ka makagteng iti papanam, no di mo amo at alyawan tinagtaudam. Ay, apo mutin ay. Nagado kayo na mangibagbaga kanyak iti kasta. Ngam da ito iti tandaan am rin na. Awan ti kinapod no tayo pagsasao. Pagsasao lang da ita, dagiti nakapo iti pakinagam na. Nagalas ti inaramid ni Noel anya, babe. Ay, naku namon, Gina. Agasam nga'y, tauray no masakit ni Nana Uryang. Di naman la napansin na rongkaran. Naimbag ata, da ni Rina ang nangasikaso ko ni Nana Uryang. Un nga raw. Ay, tano awan ni Rina. Amang ano anyan tinapasamak iti ina ni Noel. Uray po utem. Agbabawin to itinakana ni Noel. Kastama iti kunak. Ngam, narigat ti makibiyang. Tanaalas ti panagsasauna. Day tangarod kat. Di na kaya ti dumngag iti pamagbaga. Santo di na patsyan pagsasao ako, Nana. Di ka makagteng iti papanam, no di mo amo atalyawan tinagtaudam. Un nga raw. Adula amin! Kastala ti biyaga! Kunkunara! Ngam, gusto ka. Adan to gundaway ngagbabawi ni Noel. Itikas jay ngar aramidan na. Daytoy, para kada kayo iti inam, Rina. Ala, Nana Uryang, nagtaktak kayo pa lang ang nagpadigo. Ay na, awan anyaman na, balasang ko. Pagyaman ko dayta kada kayo nga agina, nang runakan ka. Nana Uryang, No saan agapukan ka, amang ano anyan tinapasamak kanyak. ay na, awan anyaman na dayjay, Nana. Rina! Ay, Rina, anak ko! Nay, Ha? Rina, kaka, anyat mapaspasamak kan ka. ay, apag isaw tanda ka, Oryang. Ay, umayubuyaan jay damag iti TV. Aggugulo da ita iti kumpanya pagpapaayan ti anak mo. Ay, naadagayam ti illegal na mapaspasamak ijay. Nanang, mababainak kang ka. Ay, Noel, anak. Kunaknog na nayo na napintas ti panagbiag ko. Kung saan mo't gayam. Ay, Sapay la kumata, umanugot ka nga agnaedak mo't lang dito'y balay, nanang. Awan nga minon ti pagnaedak. Tapi napanaw dak mo't ti apartment ko. Diyak nga minon nakabaybayad. Manipod nagsira ti pagpapaayak. Kapo iti illegal ang mapaspasama ka jay. Noel. Naibos mo't amin nga ornong ko, nanang. Sa anak mo't na makasapol iti permanente trabaho. Isungag na edak pa ilang kumaditaw. Nakawan
Kukuam mo lang dahito abalay kat. Kan may saan kamot api na panaw ide? Si kamot, tipimanaw. Nanang, agbabawi ak. Husto gayam din bagbagayo ida pagsasaw. Di ka makagtang iti papanam, no di mo amo atalyawan tinagtaudam. Agbabawi ak, nanang. Kastala tibyak kinunkunak ide, ng agpaiso gayam. Iso na laos ti panagbabaway. Ditan gagayem ti naggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Di ka makagteng iti papanam no di mo amo atalyawen ti nagtaudam. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimot direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panagdengeg.